Hello mes amis, mbifuriza byiza cyane kabisa mwasha gukora kuri Top Sport uzuma kabisa. Akaba rero ari Rayon Sport ndetse na Nyanza FC rero umukino wa gishuti rero tugura kimugiye kubanzamo twubwira abakinnyi bakomeye cyane burayi batigeze bajya mu gikombe cy'isi tukubaye ndivuga muri mu mashampiyona y'abya ko dukomeza ku mikino ya gishuti ejo Kiyovu Sport kabisa ikaba yaranyagiye ikipe kabisa ibitego 18 ariko umugenzi Gendera atsinze ibitego 5 umugenzi Gafisa atsinze ibitego 4 Tishime Benjamin atsinze ibitego 2 Vuvu Pinochet atsinze ibitego 2 uvuga ati abakinnyi bane bakafite difference ibitego 13 kabisa impuzandengo Benedata Janvier Dusinzimana Gilbert Denis Cedric Kasonetse na Mhozi Fred kabisa akaba ariko rero Kiyovu Sport utsinze ibitego 18 ariko bwiza umutana w'amashampiyona no muri gikombe cy'amahoro ikore zitazagenze intare zatsinze Musanze atsinze intare 3-0 aggregate ya 4-1 mu byamugana 0-0 na Impesa aggregate ya 1-1 twari direse itsinda 2-1 Interforce aggregate ya 4-1 Gicumbi na Gorilla mu 1-1 kabisa ariko Ferwafa kabisa mu ariko perezida wa Ferwafa rero Olivier na Marcel Habyarimana umunyamabanga mukuru are kwitabira inama y'inteko rusange isanzwe ya FIFA idoha ibera muri Qatar. Umunyamabanga mukuru ari mu bagenzuzi b'amatora 8 bashinzwe kubara amajwi mu gihe bibaye ngombwa kabisa. Bizamutira na match ya Rayon Sport kabisa zifite ibitegura shampiyona ako Rayon Sport ukina na Nyanza ku isaha 9 kabisa tariki ya mbere ewana Rayon Sport kabisa cyangwa kabaraga ewanira basubire cyane ikipe na murumuna wayo kabisa Nyanza FC ni match za kubikomeye cyane. Rayon Sport itari mu bihe byiza bya shampiyona iraza kuba abana iri gukina ewana na murumuna wayo. Abakinnyi Rayon Sport iri buze kubanzamo hatazi gihindutse ni Adolphe Samuel Mohamed Iranzi Mackenzie Blaise Pierrot Njeke Musa ndetse na Kevin Muhire. Abo ngabo akaba ari bo bakinnyi Rayon Sport uza kuba ibanza mu kabisa yongera gukina na murumuna wayo ewana kabisa Nyanza FC kabisa akaba rero ariko iza kuza kuba ikomeye ariko rero yabana ikipe kimwe 11 batajya mu gikombe cy'isi kandi bari bakomeye. Izamu ni Donnarumma mu gihe kuri kabiri basize Quadrado mu gihe Mutare Francis Chiellini mu gihe Alaba ndetse mu gihe Remus Bayini kuri gatatu mu gihe Jorginho Verratti bari mu mutima Mediane. Abo ngabo bakaba ari ikipe y'Ubutaliyani mu gihe Saha na Mahrez kabisa Salah ari kuri karindwi neza Ibrahimovic na Haaland kabisa barameze neza cyane kabisa ari ikipe ikomeye cyane n'ikipe yapfa kuyisukirana banahimagaye ndabashimiye cyane cyose Kristo na Mukuru Rayon Sport tedusubira cyangwa